crkvu i svi oni koji mogu da na kolenima u tišini odamo hvala slavu našem Gospodu. Dobri, milostivi i pravedni naš Gospode, hvala Ti što nas primaš ovaj subotu u Tvom domu. Hvala Ti, Gospode, što si bio na nama u toku cele ove sedmice, što si otklonio prepreke za koje smo svesni i nesvesni, da možemo biti udruženi s našim braćom i sestrama, da proslavimo, Gospode, Tvoje ime i da imamo, Gospode, svetu večeru. Posebno budi sa onima koji danas ne mogu biti ovdje, Ti znaš, Gospode, njihove očekivanje, njihove strahove i patnje, zato ih, Gospode, obići Tvojim duhom i prenesi im ovu atmosferu poniznosti i zahvalnosti koje želimo danas imati. Hvala Ti, Gospode, što biješ na nama. Hvala Ti za našu braću i sestrama koji su se danas našli da proslave Tvoje ime. Učini, Gospode, da možemo u ovo vreme osjetiti Tvoj mir, Tvoj blagoslov, Gospode, gde ćemo se ojačati, ohrabriti i, Gospode, dobiti novi elan u borbi protiv poteškoća i patnje, Gospode. Posebno nadatni Tvog slugu koji si danas izabrao da govori iz Tvoje reči, a nama otvori naše srce i naše umove, da Ti budemo dostojni i da, Gospode, se držimo Tvojih načela. A za sva dobro učinjena, Tebi neki hvala i slava za svu večnost. Amen. Stihove koje sam izabrao ovoga jutra za naše darovanje, naziv su u Novom Zavetu, tačno 2. Korinčanima 9. glava, od 6. do 8. stiha, gde smo pozvani da se uvek odazovemo s radošću i da nezavisno koliko ćemo dati, da uvek to činimo iz punina srca. Evo što nam stihovi kaže. Ovo pak meni, koji stručan sije i stručan će i požnjeti. A koji blagoslov sije, blagoslov će i požnjeti. Svako po volji svojega srca, a ne sa žalošću ili od nevolje. Jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje. A Bog je kadar učiniti da je među vama izvrno svako blagoslov, da u svemu smatra svako dovoljstvo imajući izobljivajte za svako dobro delo. Nek nas ove reči prate kad budemo proloženi naš dobrovoljni dar i naše desetine. Jer kako bi reagovali kad bi nekoga nešto zamolite i vidite da on to čini onako brzo. Nekad kažete sve boji da ga i nisam pitao. A za oni koji razmišljaju možda da neće možda biti osiromašeni, evo što vam ovdje stih kaže, da će uvijek Gospod učiniti da bude izobiljen oni koji se odazivaju njegovom poslu. Zato u duhu ovih riječi bi zamolila đakone da izvrše svoju službu. Gospode, blagoslovi nas i otvori naše srce, naš um, da se uvek dragovoljno odazovemo za Tvoje djelo, da, Gospode, želimo da radimo za Tvoje djelo.
vodi nas u ovom subotnom danu, a tebi neki hvala i slava za svu večnost. Amen. Pre nego što budemo dali reč našem pokojniku da nas vodi u razmišljanju, nastavit ćemo da hvalimo slavu našega Gospoda sa rečima pesmu broj 32. Izvolite naći pesmu broj 32. Dragi moji, vi znate da uvek dajemo prednost Svetoj Božoj reči i zato vas pozivam danas da otvorimo prvu poslanicu Petrovu, prvo poglavlje, 18. i 19. stih. Imaćete prevod, you can translate with brother Saša. So, Christina, the translation will be upstairs with our brother Sasha. If you want, you can go, or Johan, and upstairs will be translated. Thank you so much. Dakle, prva saborna poslanica Svetog apostola Petra, prvo poglavlje 18. i 19. stih, gde kaže: znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja koje ste videli od otaca,
nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezaznajna i prečista jagnjak. Amen. Dragoceno krvlju Isusa Hrista. Ovdje kaže skupoceno, u drugim prevodima jeste dragocenom krvlju. I tema za danas jeste zašto je njegova krv dragocena. Zašto je Hristova krv nama dragocena? Mi vidimo da je Hristos bio žrtva, a šta znači biti žrtva? Biti žrtva. Ili žrtvovati se. Odricati se nečega što je vredno. Ako otvorimo Sveto pismo i nađemo u 2. Samuilovoj 24. poglavlju, 24. stih, gde vidimo Orna i Davida, i gde Orna kaže Davidu, to jest, možemo 22. stiha, 2. Samuilova 24. poglavlju, 22. stiha, gde kaže Orna reče Davidu, neka uzme car gospodar moj i prinese na žrtvu što mu je volja. Evo, i od volova za žrtvu paljenicu i kola i od jarmova volovskih za drva, sve to sad davaše caru i reče Orna caru, Gospod Bog tvoj neka te milostivo primi. A šta kaže? Kaže Orna, neću, nego ću kupiti od tebe po ceni, niti ću primiti Gospodu svojemu žrtve paljenice poklonjene. David nije teo da prinese kao žrtvu nešto što mu je bilo poklonjeno. I tako kupi David gumnu i volove za 50 cikala srebra. Koliko god, neću da prinesem Bogu na žrtvu nešto što mi ne košta ništa. Jer žrtva jeste to, odricanje nečega što je tebi vredno. Ako bi dobio na poklon, David to nije tako gledao. Jer Jevrej bi znao da izabere najbolje iz stada i donao bi tu žrtvu svešteniku da je prinese. I samo nekoliko stih, evo jednog, prva knjiga o Carevima, to je odmah iza 2. Samuilove i u 8. poglavlju, evo je volio da pročitam i to, 8. poglavlju. Od 62. do 64. stiha, sećate se da je tu bilo reči o posvećenju hrama, gde je Solomonova molitva, i imamo od 62. do 64. stiha 8. poglavlja, gde kaže, tada car i sav Izrael s njim prinesoše žrtve pred Gospodom. Pazite sad. I Solomon prinese na žrtvu zahvalnu koju prinese Gospodu 22.000 volova i 120.000 ovaca. Tako posvetiše dom Gospodnji car i svi sinovi Izraeljevi. I u taj dan posveti car sredinu trema koji je pred domom Gospodnjim, jer onda prinese žrtve paljenice i dare i piletinu od žrtava zahvalnih, jer medni oltar koji biješe pred Gospodom beše malen i ne mogahu na nje stati žrtve paljenice i dari i pretilna od žrtva zahvalnih. Dragi moji, kakva ogromna cena za žrtvu. Zamislite taj broj tih životova. Po današnjim nekim standardima, ovakav broj bi svakako bilo preko 10 miliona evra. Danas. Preko 10 miliona evra za prinos Gospoda. Neki procenjuju da bi bilo čak i više. Biblija ne kaže koliko sveštenika je radilo na tome. Ali nema sumnje da je bilo potrebno na stotine sveštenika, na stotine sati i sati da se to radi. Neki bi ovo nazvali velikim rasipanjem. Međutim, Solomon je prineo žrtvu po otkrivenju koje ima. On je predvideo neizmernu cenu savršenog jagnjeta. Dakle, Solomonova skupa žrtva bila je samo zrno peska na plaži u poređenju sa krvlju našeg Gospoda Isusa Hrista. Jedno malo zrno na plaži. Sve ono što su imali je dali su. I zato Petar kaže, znajući da niste otkupljeni nekim raspadljivim stvarima, kao što su srebro, zlato i sve to,
nego dragocenom krvi Hrista, kao nevinog jagnjeta, bez mane i bez smrti. Ako nismo otkupljeni raspadljivim stvarima, dragi moji, onda smo otkupljeni neraspadljivim stvarima. A Hristova krv je svakako stvar koja je neraspadljiva. Šta znači reći dragocen? Dragocen. Pa ajde da kažemo da znači skupocen, da znači vredan, da znači visoko cenjen, da znači častan, da znači ljubim, da znači dragocen. Muškarci i žene, ljudi širom sveta, provode svoje živote tako što traže one stvari koje smatruju da su dragocene. Znam tamo gdje sam živao u Knjaževcu ljude koji su sve svoje vreme proveli tražeći zlato. Da. Naše reke imaju toga i okolo su poznata ta mesta i te neke pećine koje su, ljudi su tražili to zlato. Ljudi znate po Americi kako je bila zlatna groznica i tražili naftu i tako da. Ja sam čak išao, što nisam ni znao sa nekim iz crkve, kaže ajde Milane da idemo da upoznaš prijatelja. Oni me vodili da traže zlato, rekao ljudi, molim vas. Nemojte da, nisam solirao tako poziv. Pa imamo zlato, evo ga zlato najveće. Imamo naše sveto pismo, naše Gospoda Isusa Hrista. I ljudi koji dobijaju te materijalne, primetio sam samo traži više. Jedan koji je stvarno našao, propao je skroz, tijelo je sve više, ali izgubio. Znate, čuli ste za Rockefellera, da je u jednom trenutku, on je bio najbogatiji čovjek u jednom trenutku na svetu, bio prvi američki milijarder po statistici. Žao mi što ga Suzana jedva se drži. Jednog dana upitao ga je novinar, pazite Rockefellera, koliko novca je dovoljno? I znate šta on odgovori? Samo malo više. Dovoljno je samo malo više da bude. Bez obzira koliko neki ljudi, nažalost, Soto nas gleda na svaki način da nas odvrati od Hrista, od onoga što je najvrednije. I on će u našim umovima ubaciti neke stvari koje će nam se činiti da su vredne i to će zakupirati naše vreme. Sigurno. Mi ćemo misliti da je to nešto vredno i najbolje za nas. Pogotovo taj finansijski aspekt. Ja sam pričao jutros o ovoj knjizi koju su izdali naši mladi tu, Federacija mladih Srba u Parizu. 50 ličnosti koje su obeležile srpsko-francusku istoriju, oni prodaju tu knjigu, imaju zadnju. I onda sam razmišljao, pa da li ima neka, kako da pomognemo da dođemo, ajde, ta ideja je već iskorišćena, kako da pomognemo drugoj crkvi gdje radim, da se nekako, da dođem do više Filipinaca u Parizu, jer radim isto za Gospoda i tamo kao i ovdje, pa zašto ne bi sličnu neku ideju upotrebio, pa eto da nešto napišemo kao 20 filipinsko-francuske ličnosti koje su uticale na svet, znate, i iz raznih oblasti, umetnosti, nauke, društveni aktivizam ili religije, i ideja bi bila da dosegnemo te ljudi, da učvrstimo te odnose, iako, kada gledamo istorijski, migracije iz Filipina počinje ovdje 80. godina tek. A tako je stara crkva 20 godina ovdje. I onda se razmišljam da vidim, gledao sam koje su te poznate ličnosti, jedan od njih koji je Filipinec, a koji je golman reprezentacije Francuske, je Alfonso Areola, ne znam ko je čuo od njega za vas, ali znate kako mladi sve to prate i gledaju, puno poznatih ličnosti od umetnika. I ja se molim se to kažem, ajde krenemo u taj projekat i zamislite da dođete, a tražit ću intervjue, to bi bila knjiga u intervjuima i to nam je projekat koji stavljamo pred Gospoda i molimo se. Zamislite da imate jedan intervju s jednom takvom ličnošću, pa jeste to suticajno. Danas će ljudi da idu, da plate, da gledaju na stadionu 30, 40, 50 hiljada njih, one osobe koji šutiraju neki krug, nešto, neku loptu. A kad treba da dođu, da prime, da obnove zavet sa Gospodom ili da saznaju nešto o Hristu, o nečem što je stvarno najvrednije, nema ih. Preće da odu na stadion
i da slave neki dan zahvalnosti, Thanksgiving Day, ili će pre da odu da gledaju futbol i to su puni stadioni ili koncerti gde su pune dvorane, a crkve nikad prazni nisu. Znate koliko se puno objekata prodaje crkvenih zgrada? U ovom trenutku, da vam ne kažem poražavajuće za Nemačku jednu, gde je jedna katolička crkva, katedrala prodana i tu je sada jedna džamija. Da, stavili su ono što trebaju, vidite, znači crkve se prazne, a druga mesta se pune. I razmišljam, kažem Andrijana, ako se desi nešto da napravimo taj most između dva naroda, pa da pogledamo do Filipinske ambasade, sve sa ciljem da neki način mogu da ih spojim sa našim ljudima iz crkve da mogu da im propovedu istinu. I ako napišemo tu knjigu i naravno stavit ćemo je na prodaju. I Andrijana, molim te, pomozite, ako se bilo šta proda nekad u budućnosti, da deo tog novca, da ako dođe, ja sad ne znam, ali obećao sam još tad sam u mojoj knjizi pred Gospodom, da damo da se gradi ta filipinska crkva. Nije nam prvi put, gde god smo išli, sve crkve su se obnovile. Znam da ja, juče smo puno pričali o tome, sve crkve gde smo išli su se obnovile. Bog zna kako, gde nije bilo ništa, bilo je blagosloveno. Zato što neke stvari treba da nam budu mnogo vrednije od novca. Naš Hristos treba da nam bude najdragocenija stvar. Meni je dragocen dom Gospodnji, gde god idem. Neko reče meni u crkvu Božju treba da se daje, a ne da se uzima. Tačno! Tačno! Sećam se i primjera, evo pričao sam vam tu, najprodavaniji bestseller posle Narodne Biblije, jeste ta Crkva života od ovog protestantskog Rick Warrena. Ne ulazim u njegovu teologiju, ono što želim da kažem, njegov slučaj, čovjek je napisao knjigu Crkva života, sam sa svojom suprugom je osnivao crkvu koja sad ima preko 40.000 vernika, sam. I šta je uradio? Od prodaje te knjige, on je uzeo i svaku zaradu koju dobio od crkve, platu, vratio je sve za 30 godina svog rada i nastavio da radi besplatno kao pastor. I plaća drugog pastora koji radi sa njegovom platom. Možete zamisliti čovjeka. Šta treba da nam... Evo sad govorimo o novcu, ali želim da vam govorimo o supstanciji koja će da zadovolji našu najveću potrebu. Novac sigurno neće. Želim da govorimo o dragocenoj krvi našeg Gospoda Isusa Hrista. Zašto je njegova krv tako dragocena? Zato što može učiniti ono što nijedna druga krv nije mogla da učini. Dakle, dragocena krv bezgrešnog spasitelja je, ajde da kažemo, njegova žrtva jedini način za izgubljenog čoveka. Ako postoji jedna tema koju više od bilo koje druge, koju bi Sotona želao da ospori, to je Hristova žrtva. To je Hristos. To je njegova krv i njegova savjest. Ništa Sotonu ne bi više obradovalo nego da naše misli odvrati od te istine. I njegov uopšte ne brine ako mislimo da možemo da budemo spaseni nekom reformacijom, nekim dobrim delima, nekim svojim moralnim karakterom, krštenjem i članstvom u crkvi. On će nam reći, možete biti spašeni ako ste već sve to ispunili. Ali Biblija nam kaže jasno da je jedini put do Boga preko našeg Gospoda Isusa Hrista, preko njegove prolivene krvi i njegovog strada. I dobra vest za sve nas jeste da ne moramo mnogo da tražimo za tako nešto dragoceno. To nam je tu. Besplatan dan. Još nekoliko minuta, samo da razmotrimo šta, da kaže, Biblija uopšteno na tu krv, par aspekta nekih. Uradio bi jednu malu analizu. Sa medicinske strane vi znate da je to tkivo. Krv je tkivo. I koje neograničeno, da kažem, cirkuliše u svom kretanju unutar tela. I gotovo sva ostala tkiva u našem organizmu su fiksirane. Kao što su mišići, kosti, nervi, masno tkivo, koža, to sve znate. Oni ostaju tamo gde jesu. Krv je jedino tkivo koje nije fiksirano. Već
cirkuliše po celom telu do svake žive ćelije. Pazite sad. Postoje drugi fluidi, druge tečnosti, ali to su izvučevine i to nisu delovi tela. To odmah završimo s medicine. Dakle, samo je krv je tečno tkivo koje može da dosegne svaku pojedinačnu ćeliju u telu i stoga on povezuje udove ili noge sa glavom, kao i pojedinačne udove međusobno. Pazite sad. U Korinćanima 12.12 kaže, jer kao što je telo jedno i ima mnoge udove, a svi udovi jednoga tela, iako su mnogi jedno su telo, tako je i Hristos. Želim da podelim još nešto sa vama, mnogo vremena imamo danas, ali puno bih želeo da vam kažem. Pregled žive kapi krvi u tamnom polju. Da li je neko čuo za to? Pregled pod mikroskopom žive kapi krvi na licu mesta u tamnom polju. Sve sam znam, možda vidiš u Švajcarskoj, to je apsolutno tamo dostupno. Vi znate da imate analize kapi krvi, ali nije živa. Nego ima razne rastvore i to ide kroz centrifuge i to neka treba da prođu sati, neka dani, zavisi šta tražimo u krvi. Međutim, mi smo se odlučili u Srbiji da uradimo jedan tip misionstva, to je u Knjaževcu, sa jednim mojim profesorom sa medicinskog fakulteta i naš brat koji prihvatio, mislim, nije brat, prihvatio je subotu, taj baptista, prihvatio je subotu i sad im je u toj baptističkoj federaciji jedini koji svakog petka započinje subotu javno piše, mislim da je to da mi kitan u oku, ali on je došao pošto je profesor i ima sertifikat za gledanje žive kapi krvi u tamnom polju. Odlučili smo se zajedno sa našom oblašću, sa federacijom, da u prostorijama naše crkve obavimo 30 takvih pregleda. I pošto imamo i vernike, mi smo odlučili da bude pola-pola. Pola da kontrolišemo vernike, da vidimo šta ima u živoj kapi krvi, a 15 da bude za prijatelje. I možete da mislite, za par sati kada sam pustio tu reklamu, sve je bilo popunjeno. Odmah su sjajni, svi su želi besplatno da to vidi. Naravno, mi smo platili profesoru koji ima sertifikat i poseban mikroskop da gleda tu krv. I šta se desilo? Naravno, došli su, ljudi su gledali, pa tačno se vidi sve. Živa kap krvi u tamnom polju. Posebna refleksija. Jedan prijatelj s kojim sam se družio, mi smo mu našli unutra parazita. Tačno vidite parazita. Ja sam gledao svojim očima. A on, dečko, sportista, završio DIF. Izgleda super. Drži stalno za masažu. I stalno mi se žali, Milone, stalno sam umora. Sad, neko je rekao iz moje crkve, to je demon umora od sebe. Čekajte, polako ne dirajte dečka, samo što je došao prijatelj. Pustite se od demona više, mi imamo Boga koji je pobednik. I pogledamo to i vidimo parazit. On ode zvanično u medicinskoj zvaničnoj ustanovi, proveri i tačno ti paraziti su bili tu. Ne samo on, puno smo vidjeli tu oksidativni stres, tačno se vidi u tamnom kapi polju krvi, žive kapi krvi u tamnom polju, tačno se vidi kako su bela krvna zrnca pribijena jednu uz drugu. I sad pazite što je interesantno, vi sve to možete da vidite na monitoru. Direktno povezano sa mikroskopom. I ljudi mogu da vide šta njihova krv sve sadrži. I znate, u tim trenucima zabrinu se za svoj život. Jer šta? Krv u Bibliji jeste život. Krv jeste život. I razmišljao sam, pa što ne bi i sad, eto, završio sam neku tu školu, zašto ja ne bi uzao sertifikat, zašto ne bi nabavio mikroskop, zašto ne bi išao gdje je studentarija, gdje su našli, što im pozvao ljudi jedan godišnje da dođu u crkvi, besplatno. I znate, kad ljudi vide krv i shvate, lakše ćete da im date urezati sliku i istinu, lakše ćete im urezati istinu i stvoriti sliku Isusove krvi. Pa im, kad oni sve to vide, vi znate i jedan traktat gde sve piše o žrtvama, o Isusovoj krvi, o spasonosnoj krvi, lakše će da prihvate takvu istinu, kada vide koliko je krv važna. Dakle, bez krvi ne može biti života u fizičkom telu. I pazite, to je tako jednako i tačno u Bibliji. I dobra stvar je što je taj profesor na medicinskom fakultetu rekao meni, Milone, kad dođeš sledeći put u Srbiju, imaš bolje želje, mogu da ti izdvojim vremena, a stvarno želim da izdvojim meni vremena taj moj prijatelj, da te naučim
da ti dam sve u krvi, da te naučim kako da gledaš, da možeš to da upotrebiš tamo gdje ješ prijeti. Upotrebit ću to. Ali vidite, zašto? Zato što bez krvi ne može biti život u fizičkom tijelu. Ali vidite, ponavljam se opet, to je istina i u Bibliji. Krv protiče kroz Bibliju, baš kao što protiče kroz naše vreme. Krv Hristova održava hrišćanstvo živim, dragi moji. Krv Hristova. Neko je rekao, isecite Bibliju, bilo gde i ona će prokrvariti. O krvi se govori 427 puta u našoj Bibliji. Tako da je lako vidjeti da ovo nije neka sporedna tema. Bez krvi evanđelje je mrtvo i mi smo lišeni večnog života. Isus je rekao, Matej 26:28, koliko puta smo citirali, jer ova je krv moja novog zaveta, koja se proliva za mnoge radi oproštenja greha. Važna stvar. Pavle je dodao, kaže tamo, i gotovo se sve po zakonu čisti kako? Krvlju. I bez prolivanja čega? Krvima. Nema oproštenja. I šta, imamo otkupljenje kroz krv. Imamo oproštenje greha. Imamo u Kološanima poslanici, to možete da čitate. Petar je dodao, evo čitali smo te stihove. Kako smo otkupljeni? Dragocenom krvlju Isusa Hrista. 1. Jovanovo 1:7 kaže, krv Isusa Hrista nas čisti od čega? Od svakoga greha. Rana crkva je razumela značaj krvi. 22 propovedi zabeleženi su od strane 4 evanđelista u delima apostolskim. I sve donose istu poruku. Smrt, sahrana, vaskrsenje našeg Gospoda Isusa Hrista. I oni su razumeli koliko je važna Hristova krv i prolivanje je bilo u tom trenutku. Da li možete da vidite ovaj portret krvi? Teško je, dragi moji, vidjeti krv. Zašto? Zato što je ona unutrašnja, tako. Teče unutra. Da bi bila spoljašnja, da biste mogli vidjeti, morate biti šta? Povređeni ili morate biti isečeni. Ali Biblija slika krv širokim potezima po platku. A zatim Božja reč u sitnim detaljima razlaže to do ćelijskog nivoa. Važnost Hristove krvi. A ako bismo stavili Hristovu krv pod jednu, ajde da kažemo, pod mikroskop i da uradimo jednu forenzičku analizu, možda bi dobili malo veću sliku o tome. Tu su puno biblijskih tekstova, sad nemamo vremena, ali par njih samo da kažem. Hristova krv je, dragi moji, savršena. Savršena. U medicini, ako gledate, krv ima skoro, pa uvijek je Hristova krv bolja od bilo koje krv. Ali u medicini, kako je Bog stvarao, neko će reći savršeno je stvorio čovjeka. Ako gledate DNK i na ćelijskom nivou. Međutim, zbog greha, zbog mutacija, to što je Bog planirao da cirkuliše skoro pa savršeno, vi ste vidjeli da došlo je do program se pokvario, software se pokvario. Zašto u medicini krv ima skoro savršen i složen sistem transporta? Pazite sad, šta on transportuje? Kiseonik, hranjive materije i tako dalje, hormoni i mnogo druge bitne supstancije. Međutim, kad je Juda povikao, šta je on rekao? Izdao sam kakvu krv? Ne vidim. Tako. Pavle šta je objasnio? Jer njega, Hrista, koji nije znao, tamo kaže za greh, Bog je učinio tako grehom za nas. Da mi postanemo šta? Pravda njegova. Božje u njemu. Šta je Pilat rekao u Jovanom evanđelju u 18. poglavlju? Sad proučavamo Jovan. Ne nalazi nikakve krivice na njemu. Isus sam kaže, u isto Jovanom evanđelju, u 8. poglavlju, kaže, ko od vas može kazati da sam ja zgrešen? U Jevrejima 7. poglavlju kaže, svetom, bezazlenom, neokaljenom, odvojenom od grešnika, postavljenom više od nebesa. I mnogo stihova kaže, da u njemu nema greha, kaže 1. Jovana. Dakle, ona je savršena krv, čista krv. Druga reč ima čista. U medicini također krv se čisti od toksina. Kako? Gde?
preko jetre, tako i preko bubrega, tu se čista. Međutim, u teološkom smislu, Hristova krv se koristi za duhovno čišćenje. Ajde vidite. Hristova krv čisti greh. Zbog čega? Jer je ona potpuno čista. Jedan od razloga zbog čega koristimo sok od grožđa. Evo, jutros imamo sok od grožđa, hvala Bogu, tu je. U našem služenju Večere Gospodnje, umjesto vina, jeste taj što vino mora da prođe kroz proces fermentacije. A proces fermentacije je zapravo delovanje bakterija u soku. I to je proces, ni manje ni više nego proces truljenja. I ovo nikada ne bi moglo da da ispravnu sliku bezgrešne krvi našeg Gospoda Isusa Hrista. Za sve što je sveto, dragi moji, Sotona ima lažnu verziju. Pa tako i za simbole Isusove krvi. I Večere Gospodnje nije izuzetna. Čisti sok od grožđa je pravi simbol čiste krvi Gospoda Isusa Hrista. Baš kao što hleb treba da bude bez kvasa. Jedan poznati doktor Kustos, kad se borio sa rakom, u više navrata prolazio je kroz tretman zvan kelacija, ako ste čuli za to, kelacija. Ili imate plazmaferezu, ili imate aferezu leukocita. Ja znam jednu moju, isto je doktorka i medicine u Nišu, naša sestra u Hristu, a završila je i drugu medicinu homeopatiju u Beču, dobila je rak dojke. I znate, ona je radila ovo, plazmaferezu. Znate što je radila? To je slično kao dijalizi, ajde. Krv sa plazme, taj tečni deo se izvadi iz tela, prođe kroz mašinu koja prečišćava, odsihne čišćoća i zatim pumpa je nazad, vrati u krv, evo, u telo, neki od vas to znaju. Znate šta? Ne samo što je tom doktoru produžio život. Ova sestra nema više raka. Pa je nevjerovatna stvar. Ne znam šta Bog zna, šta se dešava sa tom krvom. Nekom uspe, nekom ne. Mi ne znamo. Ali ona nema ništa, ni u tragovima. Skroz remisija totalno. Prečišćena. Dakle, i ovaj doktor, on je radio nešto slično. Kelaciju je radio, to je teških metala, posle hemioterapije. Isto se radila krv, čistila se kroz posebne aparate, vraćala se. I nakon što je njegova krv bila očišćena od klica, od loših ćelija, ona je bila sposobna da se bori protiv neprijateljskih ćelija koje su ratovale protiv njenog imunog sistema. A u Jevrejima poslanici 9. poglavlju 13. stih, šta kaže? Jer ako krv od volova, od jaraca i pepa od junice, pokropivši pogane, posvećuje na telesnu čistotu, ajde, to je jedan prevod koji koristim, u 14. stihu šta kaže? Koliko će više krv Hrista, koji duhom večnik samog sebe prinese neporočnog Bogu, očistiti savest naš od mrtvih dela da služimo Bogu živom. I moje ne treba nam te da se čistimo od greha, te skupe mašine da prerade krv. Dovoljna je Hristova krv, dragi moji. 1. Jovana 7 kaže, krv Isusa Hrista, njegovog sina, čisti nas od svakog greha. I zato Petar piše da je ona nama dragocena, zato što nas ona čisti. Završavam sa 2 stiha. Večna krv. Vi znate da se krv stalno obnavlja, stalno regeneriše, kroz postanu, da se magične ćelije proizvodi i tako dalje, sve vrste ostalih ćelije, da ne ulazimo u medicinu. I žrtve, samo da usporedim, i žrtve iz Starog Zaveta, i životinje iz Starog Zaveta, stalno su morale da se prinose. Stalno, iz godine u godinu. Jer krv bikova, jaraca, ovca pružala je prvenstveno simboličko pomilovanje. Samo zato što je ukazivala na Hristovu krv i na Hristovu žrtvu koja će biti prolivena za naše grehe. Međutim, u Jevrejima 7. poglavlju, pisac poslanice govori o Hristom kao onome što kaže, kao onom koji nema potrebe svaki dan, kao prvo sveštenici da prinosi žrtvu. Prvo za svoje grehe, zatim za narodne. Jer je on učinio jednom prinevši sebe kao žrtvu. Ne krvlju jaraca, ne teladi, nego vlastitom krvlju ušao je jednom u svetinju i izvršio je večno otkupljenje.
I opet u 10. poglavlju 12. stih Jevrejima. A ovaj, pošto prinese jednom žrtvu za naše grehe, zauvek sede sa desne strane Bogu. Dakle, Biblija govori o krvi koja je večnog zaveta. Drugi put ćemo o toj krvi. I na kraju da kažem da krv ima protektivnu ili zaštitnu ulogu. Ona je trajna i pobedonosna i tako dalje, da nam uz pomoć Hristove krvi, da nam on čisti naše grehe. Sjećate se iz Isaije 44. poglavlja gdje kaže: izbrisao sam, kao gust oblak, kaže, tvoje prestupe i kao oblak tvoje grehe. Vrati se meni jer sam te otkupio, kaže Bog. I u 103. psalmu 12. stihu kaže: koliko je istok daleko od zapada, tako sam ja udaljio vaše prestupe, kaže Bog od mene. Neću ih više pamtiti protiv tebe. To ne znači da mi ne trebamo da nastavimo da grešimo. Ali ako sagrešimo, dostojan je i veren Bog da nam oprosti naše grehe. Dakle, njegova krv nam donosi pobedonosnu, je trajna i pobedonosna krv. I ako još jednom samo pogledamo ispod tog malog, ajde da kažem, mikroskopa, i možemo na kraju da vidimo da njegova krv je zaštitnička, protektivna uloga. U teološkom smislu je tako. Jer kao što u naša krv štiti naše i priprema naše telo od prema. Ajde da kažemo u medicini, krv sadrži antitela, vi to znate. I prepoznaju ona kad iđe opet isti virus, prepoznaju, neutralizuju te pretnje poput bakterije i poput virusa. Tako da ako je nešto prošlo kroz nas, organizam stvara antitela. I kad on uđe taj patogen u naše telo, antitela se vežu za njega i pomažu da se uništa. Ako se sjećate u izlasku, druga knjiga Mojsija, 12. poglavlje, krv je bila depoprskana na dovratke tih jevrejskih kuća. Baš kao što je Bog to naložio. Kad je anđeo smrti došao sa užasnom presudom za smrt, ko je bio zaštićen? Oni Jevreji koji su imali... Da, dragi moji, zato što je njihova vera donala zaštitu. Bog je rekao: i krv će vam biti znak na kućama u kojim ste. I kad vidim krv, bit će Paska. Prosit ću vas. I neće biti među vama pomora kad udari na zemlju misleća. I danas kad kažu da smo pod krvi, sud, znači Bog neće uništiti one koji su pod krvi našeg Gospoda Isusa Hrista. Draga braćo i sestre, danas, nakon što smo malo pogledali Hristovu krv pod mikroskop, izanalizirali da je ona pobedonosna, da je ona večna, da je ona čista, da je ona trajna, da ona ima zaštitnu, da je ona dragocena krv, pozvani smo da duboko razmislimo o njenoj nezamenjivoj ulozi u našem životu. Kao što smo vidjeli kroz mnoge primjere iz medicinskog sveta, ajde samo da kažem, krv je izvor života. Tako, ostanete bez par litara krvi i vi ako ne primite brzo, vi ne možete da živite bez krvi. Jel' tako? Ona je izvor života, ona je izvor zaštite u našem telu, čišćenja i regeneracije i svega tako. Dakle, bez nje, bez krvi, nema ni fizičkog, a dragi moj, nema ni duhovnog života. Hristova krv je mnogo bolja krv. Njegova krv je savršena, čista, večna, pobedonosna i protektivna i zaštitna. Ali više od toga svega, Hristova krv, dragi moji, je jedini put našeg spasenja. Hristova žrtva na krstu. Hristos je jedini put našeg spasenja. Nema drugog načina da budemo očišćeni, nema drugog puta do večnog života bez prolivene Hristove krvi za nas. Krvi bezgrešnog jagnjeta koji je uzeo na sebe grehe sveta. Pitanje za svakog od nas danas jeste: da li smo pod zaštitom te dragocene Hristove krvi? Da li je Hristova krv ta koja nas pokriva? Ako niste sigurni, neki od nas, ako nismo sigurni ili ne osjećamo da smo pod zaštitom Hristove žrtve, Hristove prolivene krvi,
Sada je vreme, dragi moji, da donesemo odluku. Nemamo da čekamo da smrt dođe do naših vrata. Zaštitimo se krvlju našeg Gospoda Isusa Hrista. Ona nam je jedini i sigurni zapad. I kao što krv u našem telu štiti od bolesti i od napada i od virusa i bakterija, tako nas krv Hristova štiti od osude i od večne smrti. Ali, dragi moji, ne trebamo da tražimo krvne grupe koje nama odgovaraju. Ne. Pa da se pitamo da li ima baš ta krvna grupa, jer krvarimo, umiremo od greha. Ne. Hristova krv je univerzalna. Svako može da je primi. Ne treba niko da je sakuplja. Ne treba Crveni krst da stane i da sakuplja, da traži Hristovu krv. Ona je već prolivena, dragi moji. Besplatna je, neprocenljiva je u svojoj vrednosti. I znate šta, dostupno je svima koji veruju, koji žele da ga prihvati. I zato vas pozivam danas da prigrlimo taj dar, da prihvatimo Hristovu krv kao svoju zaštitu, kao svoje očišćenje, kao svoj život. Nemamo da čekamo jer je sad vreme spasenja. Nek nas Gospod vodi sa ovim mislima u obred koji je pred nama, u obred prvoponiznosti, jer Hristos je umro i za onog brata koji je pored za ovu sestru krvu. Hristos želi da njegova deca budu u zajedništvu ljubavi. Ne da kažemo ovog ne mogu da volim. A kako ćeš s njim? Na nebu. Kako ćeš? Bog nas poziva da budemo i u zajednici ovdje na zemlji i zajedno sa njim. Nek nam oprosti sve što nije bilo dobro, nek nam se smiluje i nek nas vodi u obred poniznosti koji je pred nama, a kasnije i u obred kada ćemo se setiti njegove prolivene krvi za nas i njegovu temu. Ja bih vas pozvao sve prvo da ustanemo i da slavimo Boga sa pesmom broj 37. Pesma broj 37.
se i obnovili naš zavet sa Gospodom. Ja pozivam naše sestre, naše đakonice da pokriju stol. Dobar naš Gospode, hvala ti najprije za život koji nam daješ, Gospode. Hvala ti što si nam ostavio, Gospode, ovaj obred poniznosti, Gospode, da se sećamo na reči tvoje, da se sjetimo, Gospode, za telo koje si i krv dao za nas. Gospode, otvori naše srce, naše umove, jako smo grešni da možemo da razumemo tu preveliku žrtvu za nas, da, Gospode, ne oklevamo i, Gospode, da znamo da je to jedini put za naše spasenje. Gospode, ujedini nas, ojačaj nas i uči nas poniznosti i da shvatimo tu preveliku žrtvu koju si dao za nas, a koju nismo zaslužili. A za sve što činiš, tebi nek je hvala i slava za svu večnost. Amin. Zamolio bih sve one koji će učestvovati u obredu da ustanu i da ostanu stojeći.
jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hleb i zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi. Ovo činite meni za spomen. Dragi moji, uzmite i jedite. Pre nego što budemo delili vino, mi ćemo uputiti molitvu da Gospod blagoslovi čašu i zamolimo sve vas koji ste u mogućnosti da se opet na kolenima zahvalimo Gospodu i pridorimo ga ovoj molitvi. Dobri i milostivi naš Bože, Stvoritelju, Otkupitelju i Spasitelju, dolazimo sada pred Tobom ponizna srca, svesni, Gospode, da smo grešni i da nismo dostojni. Hvala Ti za Tvoju žrtvu. Hvala Ti što si nam dao našeg Gospoda Isusa Hrista, da nas voli, da nas ima u svojim srcima i da je došao da pretrpi Golgotu. Sjećamo se i njegovog stradanja, svega onoga što je proživao na putu i kad je prolazio ulicom Via Dolorosa. Sjećamo se i svake kapi krvi koja je tekla sa njegovog lica, kada se molio i u Gecimaniji, pa sve do krsta, Gospode. Molim Te, oprosti nam sve što nije bilo po Tvojoj volji i očisti nas Tvojom krvlju. Operi nas od svakog greha i od svega što nije bilo dobro. Sjećamo se, Gospode, i oni koji možda nisu sada ovdje, ali Tvoja krv čisti sve. Hvala Ti što ćeš blagosloviti i ovu čašu koja je simbol Tvoje prolivene krvi za nas. A mi, Gospode, održavamo obećanje i čekamo Te i to činimo Tebi na pomen, sve dok ponovo ne dođeš i uzmeš da budemo sa Tobom u večnosti. Unapred zahvalni za taj dan i za ovaj obred i za ovu šansu kada si nas doveo da pred Tobom da možemo da obnovimo ovaj zavet. Ovo Te sve molimo. Zahvaljujemo Ti za novu šansu. Zahvaljujemo Ti za vreme koje si nam dao. Zahvaljujemo Ti za očišćenje greha, a neka si blagosloven i neka je blagoslovena ova čaša. Ovo Te sve molimo, Bože, u Hristovo ime. Amin.
Tako i čašu po večeri govoreći. Ova je čaša novi zavet u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni za spomen. Uzmite i pijte. blagoslov i zahvalili se javnom Gospodaru i pozvao naše sestre da dođu i da pokriju stvar. Možemo sada svi da ustanemo i da pevamo pesmu broj 38. Stasi
Da te blagoslovi Gospod i da te čuva. Da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milosti. Da Gospod obrati lice svoje tebi i dade ti mir. Amin.